Нюрбалугун предпринимательлеріне юркине оны бизнес инкубаторының бартын 11 оскола предпринимательствонын жарықтанар. Ағаға сан күнігер мантан 5 оскола Малгайтан, Антоновкаттан, Мартан, Нюрбачантан, Чаппандаттан кирен кыттынылылар. Улахан школалар амбастан первая школа корпусный мебель, технодомный теренден билүүлүү турар. Лисейкене кузнечное дело, билендүүлүү делалар. Олар канаттан хүлелер, кеннере перепелкалар ителлер, Нюрбачандар коза оголарын ителлер, кирепке кыра оскоголамын пеканы кулинарный деланы кана үлелі турар. Оғылырғы епі ООО самазанита сона налогтар тустарын өйдітір, ағағы сұрок ұтылынна. Манестерге қас бірде оскол үлетін көрдірір, бұстап кәтәрілінна. Манна кулинарный жыланын жарықтанар осколалар хастарықтан сағалан арас қатарылы бұтәмті хоққоң хоқтарға тие үгіс үлі Джон Сәңәрі тегер тұрда. Биһиги бэйэбит буоллаана арчына буорун оҥоробут, кыл туохторун кылынан браслет оҥоробут, дейбииддери оҥоробут сыпсыйкаларыҥын. Арчына буорун тутан турабын, манна хылга сиэлэ бар, туос бар, онна кытыын бар. Мана жейни растыгы тутабыт, онна бу бэйэбит мыла оҥобуппут кытыынынан. Нюрбалугар бизнес эсколлар сылтан сыл үксән үлелер хайысқалар кәңәнихер. Манны кытылар ағаға сан күннері бизнес инкубатор резидентларын кытты көрсүйілер, оғылыр предпринимательствонан жырықтаналарғар. Практика түнен тухалақ болалар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.